ukaguma muri ya nzu bwira nimba yagukubise nijoro bwaca mu gitondo ukamucumbira akaguma akitwa umugabo ndetse nabi wanyu bumva ayo makuru bayakubaza ukayahakana waba ufite umukuri hano abandi bakubaza batese nikuti n'akantu kansharatuje nibomye kwari ukugira ngo twubake ingo ariko mwebwe abiki gihe aho tubona abana b'abahungu bagowe asigaye agira ngo ategeke mu rugo nk'umugabo ukamuvuga ngo uvuge nanje mvuge nuvuga kabiri ndakuzanira polisi kubohe abagore bagahinga ariko ricatumaga basuzugura abagabo nanone umugabo yakomezaga akagira ijambo ry'ubugabo nubwo ari wowe ndetse ugahinga ukaba woca n'inka ukayizana ariko yanka wamara kwica ikitirirwa umugabo ntiyitirirwa umugore ariko mwebwe ubu nyine nubwo muhaye mudandaza mukabona udufaranga bigatuma muja hejuru ngo mureshye n'abagabo bigatuma wotegeka umugabo ngo niyanga umuryango wabo ngo akunde uw'iwanyu. Muraho neza abakunzi ba Mbanguka TV show, mumeze neza? Natwe aho turi tumeze neza, ibintu ni sawa. Hariho abatameze neza, abagwajije n'abagwaye, mwihangane biraza kugenda neza murakira. Hanyuma twongeye kugaruka, twongeye kandi gutumira umuvugabutumwa wacu, wa mutumire wacu ameze neza kandi ahagaze neza, kandi abantu bagumye bamusabisha ngo agume agaruke ngo ibintu ni sawa. Rero mutumirwa wacu karibu wibwire bakunzi ba Mbanguka TV show, arabagukurikiranye n'abataragukurikirana. Karibu ubibwire. Murakoze cyane. Nkuko babivuze twongeye kugaruka, iyi ni inshuro ya gatatu tugaruka. Hariho abatumvise n'abataratwumva nibo dukomeje twibwira. Rero amazina yanje banita n'Abatoni Odiya. Muraho neza abakunzi ba Mbanguka TV show, murakomeye mwese aho muherereye, natwe aho duherereye n'amahoro turashima Imana. Hanyuma twongeye twagarutse kuri Mbanguka TV show, abantu bakomeje kudukunda cyane ngo dufite amavuta ka niko bavuze. None ga hano kuri Mbanguka TV show ni mari wewe bishopo, ni wewe bishopo nije musenyeri. Nima ndi mwarimu sindamenye ico ndico kuri Mbanguka TV show, muze kwandika muri commentaire mumbwire nima ndi pasiteri, nima ndi mwarimu, nima ndi diakoni, sindamenya aho ndiho. Mwaramutse kandi n'abandi mwiriwe. Topic yacu iravuga ngo ni umuhungu wumvira nyina tiyumvire umugore, ategekwa na nyina mu yandi majambo, cyangwa se umuhungu utegekwa n'umugore tiyumvire nyina. Niyo topic yacu y'uno munsi niyo tugiye kuganiraho. Rero reka duhe umutumirwa wacu atangire atubwire uko avyumva, hanyuma natwe turakomerezaho. Hano hanze muri iri barabara turi Bujumburaga, muri iri barabara rya Bujumbura aho hariho amasaku menshi y'izongo ziri hano hanze. Hari umwe je twavuganye, reka ntangire uko, hari umwe twavuganye umugore arashatswe, noneho nyirabukwe niwe uzutegekera urugo rwiwe, iwe nta jambo yovuga muri make. Nibaganira n'umugabo wiwe yamavuga ati rindira nje ndashaka kubaza mama, igisubiza mpeza nico tugendera. Uwo muntu wo bivuga hiki kuri ibi bintu biri muri iri barabara rya Bujumbura? Murakoze cyane. Gusa iki gihe muri mu kutuzana nyine mu bintu twebwe tutazi tutabayemo, bigashaka kuducanga. Ariko nkuko mwari muvuze birahama, hariho abahungu baza bumvira ba nyina tibumvira abagore babo, hakaba n'abahungu baza bumvira abagore kugira ngo bange ba nyina. Ibyo birahaba, ariko kandi njewe nkuko no bivuga biterwa n'umuhungu gito, kuko umuhungu niwe kamara, niwe nyiri rugo.
umuhungu niwe kamazi niwe washatse wa mugore ntiyotegekwa na nyina ngo yange umugore kandi ari we wamushatse kandi umugore ntiyomutegeka ngo yange ab'iwabo kandi yarahamusanze kabona ngo jewe ico novuga umuhungu niwe bari gito. kandi urabona ka uwo muhungu sinkabijyaga bya kera bakaza babashakira ngira ngo ni nkuko sikabujya bya kera bakaza babashakira ubu nyine barahura bakaganira akamushaka mukunzi ariko yamushitsa mu nzu taba kiyayamwumvira akaja kumvira nyina kubera iki uwo muhungu batogenda atokwicaza umugore wiwe ivyo nyina aja kumubwira bombi babyigeho. Niko nabivuze umuhungu niwe abari gito umuhungu niwe ufite gufata decision ya byose yego umuhungu ntakwiye kwanga nyina kuko ni nyina we yaramubyaye kandi ubundi ntakwiriye kwanga umugore we ari we wamushatse. Icyo gihe rero iyo uhaye ubona nyoko n'umukazana badahuza ni wowe bahagarara hagati mu gihe nyoko akuzaniye amagambo y'umugore wawe ibyo yakoze tuhita wemera ibyo nyoko yavuze ko ari ukuri utarabyibonera cyangwa se mu gihe umugore yakubwiye ngo nyoko ni gito akora ibi n'ibi ese umugore wawe niwe ubuzi nyoko kukurusha kandi nyoko yarakureze nje nkabona ngo ivyo bintu umuhungu ni ukwiriye kubihagararamo kandi akabikemura neza. Ikibazo ganaho nuko atabikemura iwe gusa aracari mu kumvira nyina hari wundi nzika w'umuhungu nyine turacari ku muhungu turaza kugera ku bagore nyuma mutwitegure. Uwo muhungu urabona nk'ukubanye na mukandanyuzwe none wewe tuvuge uwe buri mama noneho kugira ndanyuzwe nawe kubanza ngo ashikire mu wiwe akabanza gushikira mwa nyina nyina nawe ari amasanga ndanyuzwe ari amasanga yatetse akaza akazajyamo wawe ntagiye mu wiwe ibyo kurya bya nyina nibyo biryoshe none aba yarashakiye iki ni hahande turacari kuri wa muhungu n'ubu bagito bwiwe mu gihe rero nyina aba yaramugaburiye kuva mu bwana ari uruhinja akagezaho amushingira ese mukivi yari uruzi ko ibya nyina ari byo biryoshe kutaguma mwa nyina ndabizi noneho yamugize gutyo umuhungu niwe ubari igipfu ntibishoboka kuko nyina yo mukura mu wiwe kandi urugo ari urwiwe. Gusa abahungu baracafite amanota mabi twebwega bakazana bubu nyine sika bajya bakera ni ahandi uza usanga mu nzu habaye umuriro twebwega abubu nyine ntituzi kwihangana nkamwe bakera uzamumubwira umuhungu tico ngusaba urashaka inzu nje mu ngagara nyoko agume mu kanyosha cyangwa nyoko aje mu kibenga nje mutakura kugira tutegerane hagati yanje na mama wawe yaba nyina w'umuhungu ni gito yaba n'umuhungu ni gito habuze muri bo uba muzima kandi sinyibaza uko umugore yobicaza bombe ngo agiye kugendesha nyirabukure hamwe n'umuhungu w'inama none abo bantu ka ushobora kubahereza nk'iyo nama kuko barahari byenda nje simbaza ariko muri iki gihe turimo barahari. Noneho mu gihe bimeze bityo umukazana we ntaca bari buvuge ariko ni igihe nyirabukwe atamwishimiye mugabe iki gihe nico gihe ca kera yazaga mugaya akamubwira ngo mwirukane kandi umuhungu akamwirukana bikaba canga akamukubita ariko umuhungu we gukubita umugore yego ariko ubu ngubu ndibwira kuko ibyo bintu ahubwo ubu nyine ndibwira kuko abagore aribo bategetse abagabo jewe simpaye numva kuko ibyo bintu byoba kuko abakobwa b'ubu ngubu nibo bategetse abagabo babo ikimenyimenyi cyo kuvuga kuko abakobwa aribo bategetse abagabo babo uri mu gusanga umukobwa yashakwa agatunga abantu biwabo ariko ntatunga abo kwa sebukwe yewe
aho ngaho ka yewe sinzi arabahari arabuzi ndabazi urabazi ego Natwe noneho turababwira abana. yego noneho barahari kandi nabo batumwa bo kwa sebukwe barahari ariko ico numvise kuko icatumye mvuga uko nuko mwavuze ngo abahungu nibo bari mukumvira ba nyina bigatuma abagore bose n'abasambuye umuhungu akaje inama na nyina kandi umukazana adashobora kwicaza nyirabukwe n'umugabo ngo abagire inama ese igihe umugabo we igihe umukobwa ategetse umugabo ngo niyanga biwabo ese ninde iwe ninde wo mugira inama uwo mukazana uwo mugira inama n'umugabo wiwe yo bo kwicara bombi bakabyiga none ni gute we aba yanze abo kwa sebukwe akaba atunze abiwabo kandi ari umugabo ufite yansharije zose aho niho tukigarukaga kuri rya jambo nababwiye ngo umutwe wa byose ni wa mugabo cyane kuko nyirabukwe ntaco uwo mugayaho yego nimba njewe ndi nyoko bukwe ntakwiyumvamo neza sinje wagushatse ariko mu gihe wewe mu gihe wa muhungu wanje yaguhisemo akaba ari ugushaka mfite kumubwira inama nkamubwira ngo data uriya mugore wazanye sigito akabyumva ariko akabigumiza mu mutima ntabibwira umugore kandi ntabihora umugore noneho ibyo umugore amubwiye umugabo ni akabati byose bikamuhekeramo niko kubaka urugo ariko iyo ahengamiye uruhande rumwe nico gihe urugo rusenyuka kera ruba rwasenyutse gake yayumvira nyina naho humvira nyina ahubwo yo kumvira umugore wiwe kubera niwe bari kumwe yego umugore bari kumwe ariko hari igihe umugore nawe yomwumvira nawe akamuyobya akamutesha abiwabo yego yomuyobya kubera ko naho kumvira nyoko ahubwo niwe wo kuyobya akakugendesha inzira zitari nziza zo kwanga umugore wawe ahubwo wewe woreka nyoko mwotandukana na nyoko mukabanaga n'uwo muzotandukanaga n'urupfu siko tuza turahira ikizodutandukanya n'urupfu none ni gute wewe mabukwe uba ugiye kuntandukanya n'umugabo wanje oyaye ibyo sino gutandukanya n'umugabo wawe nico twagumye kugarukaho kuko umugabo atamutandukanye umugabo wawe ni wabari gito ntiwovuga nyoko bukwe kuko nyoko bukwe nawe aba ari kumwe n'umugabo we ariko umugabo wawe niwo gufata decision ariko kandi ese gituma muhaye mwohoka ku bahungu na ba nyirabuku na ba nyina ntimwivuge mwebwe ubwanyu kandi ari mwe ubunyine musenyingo ubunyine nimwe mutegetse katagwe twe dusenye banza wumve banza ureke umvaga ururimi rwanyu ruza rutuma mutagira ko muranshamwe ngihaye mvuga ubunyine nimwe mutegetse uti igituma dutegetse niki turi mu kubibona kino gihe abakobwa ubu nyine hariho umuntu wari kumbwira ari hanze arambwira ati ubu nyine ino ni ugufata akanwa umugore niwe utegetse umugore ugize ngo uravuga azavuga ngo ndaguhamagarira polisi tegera banza utegere akavuga ngo ndaguhamagarira polisi uretse no hanze ejo bundi twaraye tubonye umugabo waraye upfuye yishwe n'umugore yamubohesheje umugore n'umugabo n'inkurikirane batura bakorogana mu nzu ariko mukongera mukungirwa hamwe mukihuza ariko mwebwe ubu mwabaye ibirenga ngo abantu bose mwagize uburinganire ngo pakureshe n'umugabo umugabo nagira ngo arakuvuga uje kumuzanira polisi yo kumuboha none se urumva ko atari mwe mwabaye ibinani urugo ni urw'ababiri urugo ni urw'umugabo n'umugore mu gihe mwicaye mwebwe twebwe waza gukubitwa ugakubitwa ariko ukaguma muri ya nzu bwira nimba yagukubise nijoro bwaca mu gitondo ukamucumbira akaguma akitwa umugabo ndetse n'abiwanyu bumva ayo makuru bayakubaza ukayahakana
waba ufite umukuri hano abandi bakubaza batese ni kuti n'akantu kanshara nibomye kwari ukugira ngo twubake ingo ariko mwebwe abiki gihe aho tubona abana b'abahungu bagowe asigaye agira ngo ategeke mu rugo nk'umugabo ukamuvuga ngo uvuge nanje mvuge nuvuga kabiri ndakuzanira polisi kubohe ka uzi gituma bubu nyene bimeze uko nguko nuko noneho bose inshingano zo mu nzu zose barazikora urakora nanje ngakora bigatuma ko noneho wewe mugabo adategekera urugo cyane kawe ari we wenyine ukora ahubwo iciza nuko boje inama noneho gukora nta gihe urugo rutigeze rukorera babiri no mu gihe cacu mwarahingaga ntabwo umugore yicaraga ngo umugabo ahinge ngo niho umugabo ategeka mwarahinga ahubwo ndetse hahingaga abagore kuruta abagabo hariho abagabo batahingaga abagore bagahinga ariko ticatumaga basuzugura abagabo nanone umugabo yakomezaga akagira ijambo ry'ubugabo nubwo ari wowe ndetse ugahinga ukaba woca n'inka ukayizana ariko yanka wamara kwica ikitirirwa umugabo ntiyitirirwa umugore ariko mwebwe ubu nyine nubwo muhaye mudandaza mukabona udufaranga bigatuma muja hejuru ngo mureshye n'abagabo bigatuma wotegeka umugabo ngo niyanga umuryango wabo ngo akunde uw'iwanyu abahungu b'abapanga ari wabo n'abagabo bagira amafuti mu mazu uzumubwira akantu akama kumva nabi nta muntu utagira amafuti amafuti agira bose habe na wa wundi nubwo wowe umucumbikiye mwene nyoko igituma utayabona nuko ari mwene nyoko uzi igituma mwene nyoko iwe atabona amafuti yawe iwe ntasha kuri telefone urumvaga turamusangiye abwire nyina amakosa yawe ariko wa wundi nubwo bombi wabakorera ikintu kimwe bombi bari mu nzu bombi akamabwira nyina ati noneho uzi ibyambayeho ntanavuge ko bombi na nyamba ukanabatutse iwe wenyine akamabyishyiraho ngo niwe wenyine natutse ntaza byishiraho murumuna wawe ashobora kubwira nyoko ariko kuko nyoko nyina ari nyoko iwe ntarakara kandi ntagaruka ngo agubwire ngo ese gituma uzunishira umwana nabi kurumva ni nyoko ko arashaka kukubakira nta gutonganya ngo agusebye harya ibukwe ico ntiwokimenya murumuna wawe ya telefone nyina akamubwira ati mukuru wanje arambangamiye ko arambwira gutya na gutya nyoko we kuko ari nyoko mwemba ashaka kubatwikira ntaco yosubira kukugezaho kandi ntiwobona kuko arakaye yobwira murumuna wawe ati yewe ni mukuru wawe gihangana none se kurashaka ngo usebye mwene nyoko ihangane ga wihanganira amafuti yiwe ukurikira ico nimba uri umupangayi waraje gusoma kurikira ishuri reka amafuti ya mwene nyoko noneho nyoko akakubwira gutyo noneho wa wundi wo kwasobukwe nawe gakabwira nyina akavuga ati mama uko muramu wanje nuko amfashe n'urugero muramu wanje nuko amfashe nuko amfashe noneho ga nawe kuko gawe nyine umwana wundi n'umwana wundi nta kwishikira hagahamagara umuhungu akamubwira sese daye we ni gute mufashe umwana gituma muri mu kugira umwana gutya mukagira umwana gutya noneho umugabo wawe yarakubwira ati se ni gute uri mu kugira ni gute uri mu gufata umwana ukamuja hejuru ti utangiye kuvugira umwana w'iwanyu ese ko nababwiriye hamwe na murumuna wanje we ko ntacavuze ariko aba yashatse kugira ngo akugorore nawe ukamurusha ururimi none kubera iki mabuko atompa amagara akareka guhamagara umugabo noneho umwana aracyaho ariko igituma umwana aba yagiye agatelefona aba yabonye amazi yarenze inkombe ntabwo umwana yoja gutelefona uwamucyashye mu rugo habona ubacyahira rimwe bombi ubazize ikintu kimwe ngo umwana aje gutelefona igituma telefona uko aba yabonye amazi yarenze inkombe uwamwishe nabi kuruta uko ufata murumuna wawe bose abana bose ni bamwe mu nzu bose baba bakora akazi cyo kimwe ariko gusa wa mwana akaguma guhamagara nyina naho umubwira rimwe wayimucyaha rimwe gusiwe ni hahandi n'umutombokera aratelefona nyina nugira gute abwire se none ahubwo iciza abana gatwo kaza tureka gupangira abana mu mazu oyaye
noneho uko ni kurya umuntu wese azabona ngo wese utari umwana wiwe niwe azabonaho amakosa. igituma bose mu nzu ariko baba ari cyo kimwe. iyo wabonye abana bose cyo kimwe nta mwana wo telefone abo iwe azabona kuko uko ufashe murumuna wawe nawe ko ari kumufasha ntiyo telefone nyina. ariko igituma telefone nyina nuko abona uko umufasha atari kufashe murumuna wawe. n'urugero reka nkubwire n'urugero bakwatsa ifaranga bombi, muramu wawe akwatsa ifaranga, murumuna wawe akwatsa ifaranga. wamara kumara ukabwira urya muramu wawe ngo ese ngo iyo ubwiye mukuru wawe ngo ubwira mukuru wawe aho biba bitandukanye ko ari wowe wishurira murumuna wawe. tegera ukavuga ngo ese ngo ubwira mukuru wawe ariko ukazifata ukaziheza urya murumuna wawe. ese gituma utazifata ngo uzibaheze bombi, numara ubwira umugabo utabana banatse ifaranga ndazibaheza none ga ubimenye ko nazibahaye. umugabo nimba azikugarurira azikugarurira. aho ngaho ni wowe uba wayirihira murumuna wawe ka cyangwa bose ni wowe ubamenya. bamabuja aho bariga bagume bayibumva uko baza bagira amakosa. hanyuma ikindi kaka umutumirwa wacu twokubaza, abahungu bafasha iwabo n'umugore ntibafashe iwabo barasubijwe, cyangwa umukobwa agafasha kwa nyirabukwe ntafasha iwabo, wo bavugaho iki? kuko barahari, kuko hariho abasubijwe iwabo bikimeze nabi. ntiwabona umuhungu arasubijwe byenda agiye hanze cyangwa atuye hano Bujumbura, ibintu bimeze neza, ahagaze neza, ariko ntiyibuke kwase akazoza ahora yohereza kwa nyirabukwe iwabo n'umugore buri kwezi ngaho nyirabukwe yagwaye malaria, ngaho ifaranga rohereza, ngaho isebukwe yagwaye, ngaho muramu we yagwaye, ariko nyina yamubwira wamubyaye wamugendanye amezi 9 yamubwira ati mwana wanje ati twagwaye cyangwa byenda twabuze ico turya, ntagire ico amufasha habe na kimwe, ariko gusa nyirabukwe yavuze kera kabarohereje. wo bavugaho iki abo nabo? nico kimwe nabohereza iwabo ntibohereze kwa sebukwe. noneho ubu ngubu iyo niyo ngoma iharubu, nico gituma tuvuga ngo abagore baraganjije. abagore nibo baganjije abagabo kenshi ubu nyine abantu iyo bakize hakira kwa basebukwe, hakira kwa basebukwe. kuko turi mu kubibona, jewe hari uwo nabonye n'amaso yanje wagiye hanze, umuhungu wiwe agenda hanze, yubakira kwa sebukwe inzu, arabimura bakuraho bari arabajana. nyirabukwe nyina wamubyaye, nyina w'umuhungu abura ihuzu yo kwambara, aho yashitse abandi bavandimwe biwe bari bayimugurira kandi afite umuhungu hanze. mwumva agahinda biteye kumva kwizina gusanga ugira ngo umuhungu hanze atokumenyera nihuzu wambara, utogurira nyoko igitenge gira seruke mu bandi, bazovuga ati umuhungu arunaka ati ari hanze, gusa bazovuga ati ari hanze, nta na kimwe afasha nyina. nta kintu giteye agahinda nk'ico kintu. nyabona n'abari hanze badutegere neza. ufite nyoko bukwe ino mu Burundi na so bukwe ino mu Burundi banganye, umwe nimba ari 100 cyangwa iki, ni wowe uzomenya uko bagabura, bose bahereze angana. nyoko ase neza, nyoko bukwe ase neza, bose n'abavyeyi bose barangana. noneho aho hantu twaje kumenya impamvu nta mwana wanga nyina. kurya umuhungu abakunze nyina 100%. ariko kuba ari ukwikingira, azagira ngo avuga ati ndohereza iwacu, umugore akamubera ibamba. noneho yatekereza akavuga ati se kugira ngo ngwe mu mpimba no kwihorera mama ndahitamwo iki? agahitamwo kureka nyina aho kuja mu mpimba. ariko nanone umugabo ni kurya twavuze, iyo ari umuhungu ufite ibitekerezo, ababyeyi bose ni bamwe. aricarana n'umugore wiwe bagafata gahunda, bakavuga bati noneho ababyeyi bose ni bamwe.
mama yaramvyaye nawe nyoko yarakubyaye ahasigaye tuze dufasha ababyeyi bose co kimwe twoherereze iwacu ibi twoherereze n'iwanyu ibi abonye umugore yanze akavuga ati noneho kugira ngo tureke kugira amahane oherereza abiwanyu nanje nzoza noherereza abiwacu jewe ni nkako nubibona ari umuhungu ufite ubwenge ufite gutunganya ntawoheba umuvyeyi wamuvyaye kuko bose baba ari abavyeyi ngaho umugore yanze uko nyene ka warubivuze ahubwo umuhungu yovuga muri Amerika wo gutandukana n'inkawe byabaye nk'akamenyero ahubwo botandukana umuhungu amenya abiwabo n'umugore amenya abiwabo uzi kubaho utunze umuhungu hanze ukabaho uzi buri cujya nico wambara ukazoza unagira n'isoni zo guseruka mu bandi kera hoho mukibana byari bisanzwe uko kwambara kose woseruka mu bandi bagufata nkawe uri umuntu usanzwe kimwe n'abandi ariko iyo akantu kagiyeho ngo ufite ngo umwana wawe hanze ukazoza utwara igitenge cyo kwirirwa ni muhira mu bandi bagore bazinguye za endigo zaki za speri ni hamwe umubyeyi usanga apfanya agahinda ari umubyeyi w'umukobwa nawe yaramubyaye ari umubyeyi w'umuhungu nawe yaramubyaye bose ababyeyi bakangana bakareka ababyeyi gupfana agahinda rero kaba novuga ngo ibyo duhaye tuvuga ni ukuri ni ibintu biriho ni ibintu byabaye ariko jewe kuko no bivuga biba bikurikiranye n'abana n'umwana wawe utagukunda biba bikurikiranye n'umwana wawe utagukunda ariko umwana ugukunda ntiyoreka ngo yambike nyirabukwe ngo nyina ari ugenda asekwa mu bandi ega nawe bimuteye ikimwaro n'ahari aho bari biyumve bikubita agashi niho ibintu bizoza bigenda neza nkoreshe aho bari biyumve kandi iciza burya urugo ni inama byose ntukazovuge ngo mabukwe yavuze ngo mabukwe ngo yagwaye ngo nyohereze amafaranga nyoko aragwaye byenda nyoko aragwaye na nyoko buko aragwaye ariko agatima kama kaje hejuru ngo mabukwe yagwaye ngo mabukwe yagwaye kujya yagwaye niko na nyoko yagwaye uzufata ati mama agenewe aya mafaranga mabukwe agenewe aya mafaranga kugira ibintu byose bigende neza ukwezi kurageza ko kohereza amafaranga nyoko kuramubwira ngo buringa nyoko wakubyaye ni hamwe usanga babatayeho imivumo ngo uzogenda uko ugasanga ikintu kiramukurikiye none aho bari kimwe coto ntazobura ababitegera bazoza bikubita agashi baza bagenda inama n'umugore ati iki niki iwacu abavyeyi bose barangana iwanyu birakenewe uko tubahereza aya mafaranga n'iwacu birakenewe muza mureka kuremererwa n'ubusa none ninkiye nama ushobora kubabwira tugana ku musozo noneho twakomeje tuvuga abo hanze ariko abo hanze nabo harimo intungane cyane n'abaha biyumve ntibiyumvire uko ari abo muri abo hanze twari tuvuga harimo ab'intungane pe bamenye imiryango yose uko ingana bagafata ba nyina nk'uko bafata ba nyirabukwe hakaba n'abahano twavuze abo hanze kuko gani bo dutegera bavuga kuko aribo bafite amafaranga ariko n'abahano hariho abameze ko naho twavuze abo muri Amerika ntibagira abapangaye abino nibo bagira abapangaye rero nubwo twavuze abiriye ariko cyane abahano nibo tuvuga kuko abahano nibo bagira abapangayi nibo bapangira abo kwa sebukwe n'abo kwa nyirabukwe ego ico njewe notangaho impanuro cane wa mugore uri mu nzu n'umugabo we nibaje inama bamenye ko imiryango yabo yose ingana imiryango yabo yose irangana nimba ucumbikiye abana b'iwanyu ucumbikira n'abo kwa sobukwe bose ubabone kimwe bose ubafate kimwe bose umenye kuko ari abana umwana nakwaka ifaranga uzimuhe
ntumuzeze mukuru wiwe kurya biba byerekanye itandukaniro ego kuko yakwase wewe iwe yakwizeye arazikwaka Eh. ariko wewe murojeje kwa mukuru nico gihe rero azabona kuko utamufashe neza ego ariko abana bose iyo babafashe kimwe bose biyumva kimwe nta tandukaniro kandi wewe n'umugabo wawe murahuza kuko abona ufasha abana biwabo neza nawe akaba agufatiye abiwanyu neza impanuro notanga nuko abagore b'iki gihe n'abagabo babo boza bicara bakaja inama bakareka ayo makimbirane umugore ntashake kuzamuka ngo areshe n'umugabo kandi n'umugabo ntakandamiza umugore bose bakareshya bagakorera umuryango neza kandi niwo mugisha gukorera umuryango neza niwo mugisha ababyeyi babaha umugisha n'Imana ikabashyigikira murakoze mureke gira tugarukira aha turabashimiye dushimiye abatumirwa bacu tuza tubasabisha uko baduhereza ikiganiro bakemera ntibatugore turabashimiye Imana ibagirire neza dushimiye agashamye kera ahora tugirira ibintu neza sana sana kandi turamwubaha kandi turamukunda kuko ahora tugirira neza ibintu ko tubishaka dushimira abakunzi ba Mbanguka TV show abakomeje kudukurikirana buri gihe komantere zanyu turazizirikana kandi muri abantu banje sigaye mbakunda sana sana aho muri ndabahobeye mwese tunabashimira abakomeje gukora ibisabwa byose Imana n'abatarabikora kuko hariho benshi batarabikora kandi ndabazi bamwe batarabikora mugende gira mukora ibintu byose bisabwa nyabuna mugende gira mukora ibintu byose bisabwa muzamugize neza niyo support nje mbasabye murakoze turi kumwe